транспортный инспекция ушул нерсе менен иш алып барыш керек. Барыбыз мен дайыма айтып келем, мыйзам чегинде сиздер да, биз да ошо мыйзам талаптарын так аткарыш керек. 519-токтомдо кандай аткарылса, ошонун баарын так аткарыш керек. Мисалы перевозка жаңы жыл боюнча сиздер жаңы жыл болсо деле, мындай күндөрү деле өзүңүздөр деле айтып атасыздар. Биз баягы кандай жол турап кол коюп атканда договоруңуздарда деле бар. Кандай күн болбосун биз бааны көтөрбөйбүз деп. Ошол талапты деле бул деле бирден бир сиздер бааны көтөрүп, эли жана спекуляция кылсаңыздар, бирден бир автовокзал, ушундай эле жаңы ак жол автобекети расторгнуть этсе болот сиздер менен контракттычы. Ошондуктан Bizden de ayıptadı. Moğol, bayram günleri götürdü. Emse biz böyle günü geldik bile senin aldığına. Götürüp tasmadı. Geldik bile. Bunday oldu da işte. Nıntı baktaşı şular ben çok işteşi tutmayasınlar bu. Bunday oldu da biz bular. Bunday oldu da tuttular. Koydun sen zaten soğuksanız biz bulardan sonra. Ben hukuklar böyle sözümüzdü. Açık ayıp kıska sözü söyledik. Hukuklayımın. Bağ götürü önce sözü hukuklayımın. Hukum da gelmedi bağ götürgen boyunca. İyi mına bugün erten bayram geldiğinde götürüp kızlar tavsiyeler 600 so'm götüreyim otasınlar. Erten daha koyarımızda 800 götüreyim ben 1000 so'm götüreyim dedim oylar var orada. Biz bilmeyiz. Biz hiç dike bilmeyiz. Bunlar bilir. Yemin için ayrı alıp oturasın da bilmeseniz de siz. Yemin için uşun yerden bala çıkanız bağ oturasın da bize siz. Neler? Yemin edilen jakşı. Kança günden beri nedir çayır atağız biz? Buna geç öyle ayıp ettim. Geçer çok gelişken. Geçer gelgen olsa yemin için uşular gelip ayıp telen uşularga menen bir konsultalarda lisenzi munolar çıkıp bir konsultalarga sual etsin var. Niye sebepten de bunu? Yemin için sizlerge bu şunca bunu olgan. Endi şu 2 kunda 100 so'mdan bayıp bir dese olup kettasın var mı? Bayıp ketpeydi da. Ana niçin götürüp var? Pustoy çıkırıp atağız bayke. Pustoy çıkırıp ağıla. Nada bu transport inspeksiyası abismeyçi gidet baştan. Yok da kişi jaktan kişi yok bayke. Sıyırmat bol öyle жүргөн мен. Anın sonra. Azırtan çıkınızlardağı alışma mette bir çıkacağında bağırıp çürük koymuşlar. Söyleşildi mi? Хорошо. Böyle söz bolmayın. Bizdikini de alışımız gerek oldu. Ben sizlerkin uğatuğanға buyursa erten mayram ötüp gelemin. Anan kalganın sizlerke sözünü duyup ketelim. Janatan beri oturduk oşo жерде. Oşan büt bari turdu. Bir marşrut şunday bolup kaldı. Şunu de manga jakam alganга чейин bardыңар. Oşondan göre bağını qarap koyup turbaysыңар ondan keyin. Bir oşo marşrutda bir bus жүрүп kaldı, avtobus жүрүп kaldı ondan keyin uşoga bağını götürdüңөр öje. Азыр жолдош полковник, азыр биз түшүрөбүз. Андан кийин бир түштөн кийин келип көрсөңөр, биякта жанагы азыр кызылдап аткандар өзүлөрү 1000 сомдон жүктөйт. Тура. Sizler buna men telefonumu жазыңыздар. Мен жазыңыздар. Men telefonum бар. Менен телефонум. Байланышып айтыңыздар, мына модельде көтөрүлдү деп. Жаңы жылга карата аймактардык каттамдарда жол акы көтөрүлбөйт. Муну Батыш автобекетинин жетекчиси өз сөзүндө билдирди. Айтымында расмий маршруттук каттамдарда кандай гана майрам болбосун бекитилген баа сакталат. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бул ар кандай жол ырсыктарын алдын алууга багытталат. Айдоочулар каттамга бир гана жолу чыгуусу зарыл. Эгер мыйзам бузуу катталса 5500 сом өлчөмдө айып пул салынат. Жалпысынан бекетте шаарлар аралык 14 каттам бар. 1000ден ашык кичи бустар калкка кызмат кылат. Жүргүнчүлөр кассада көрсөтүлгөн баа менен гана акы төлөшү керек. Тоже үйлөрүнө барышат, алар дагы үйүнө барып жакшы жаңы жылдык ошо ата-энесинин алдында, туугандардын алдында баргандай болуп, жакшы аман-эсен жеткендей болуп, ошону силер камсыз кылышыңар керек. Жол кырсыгын азайтуу максатында ошол эле жол эрежелерин сактап, жол эрежелерин таксап, встречный полосаларга, встречный карама-каршы тиркелерге чыкпай, өз убагында эс алып, уктап, күнүн барып, күнүн келип, алыс жерлерге кош Каракол шаарларына күнүн барып, күнүн келип атышат көп шопурлар. Тем более азыркы кирип келаткан жаңы жылдын алдында элдер, студенттер көптөр үйлөрүнө барып келгенге баары кетишет жаңы жылдын алдында каникулга, андан баары келишет. Биздин кассада илинип турат. Азыр барсаңар да илинип турат. Ошол баадан ашпайт. Ошол баада турат. Ал эми түшкө чейин мына жолдогу о жердегилерчи булар налог төлөп атканы, автотранспорттордун техникалык абалы, шофёрдун ден соолугу, 3 жылдык тажрыйбасы барбы жокпу көзөмөлдөн качып, тиякта жүктөп атышат да, сырттан жүктөп атышат. Ал жерден тилбейт, ушунун баары көзөмөлдөнөт.